It's Select Africa TV. Ngiyakubingelela mbukeli ngokwamukela igama lami nginguSinenhlahla. Ngizokhala Kubani, Hand of Campassion, inikele ukudla emndenini wakwaMkhize efolweni kwasi. Kanti-ke ithimba le-Select Africa belikhona futhi ke nathi si-Select Africa seqhuquzela mbukeli wethu ukuthi uma kuukuthi khona onakho ubaphe abanye, isikakhulukazi ngalesikhathi sikaNcibijane. Kanti-ke futhi kuyashiwo kuthiwa samukelekile isandla esiphayo ukunesamukelayo. Zambukele ke noma ke zibukele konke obekwenzeka. Asibingelele igama uNdumiso wakamsomi sila endaweni yasefolweni kwasi kuthiwa ise-Toyota City bezokwenza i-campaign yengizokhala kubani ebizwa ngengizokhala kubani Hand of Compassion project whereby sisuke sisiza imindeni eyahlukahlukene esuke idinga usizo ngabe mhlambe lidinga ngekwegrosa ukuthi mhlambe abanakho ukudla siyakwazi ukuthi basize bekwazi ukuthi bebe nento abazoyibeka etafuleni bekwazi ukuthi bedle bejabule nabo. So into esiyenzayo siyangenelela uye usibhalele uthumele noma uthumela masikhiphe i-ad okanye sikhiphe iclip la sithi khona ngabe unomuntu omaziyo ngabe unomndeni owaziyo odinga ukuthi ukubonelelwa ngegross okanye ukubonelelwa ngokudla okanye izinto ezahlukahlukene as long as sinalo usizo siyakwazi ukuthi singenelele sisize kulo mndeni. I-vision is simple. Siqale ngenhloso ukuthi siyakhuluma sikhuluma ukuthi mangabe mhlambe kunezinto engakuphethe kahle emoyeni sikhulume nawe as a motivational speaker or ngibe ngothi ngokwe-public speaker sikhulume ngaleko ukuthi mhlambe sizama ukukitaza but senento ukuthi siyaprovoke ngendlela eright ukuthi ukwazi ukuthi ucabange ngendlela nawe eright ungavaleleki nje ekopini ugcina usutshothi yenzana abantu bekubrainwash but ukwazi ukuthi uyicabangele wena. So sithema siqhubeka nayo sakhula ngendlela yokuthi sifuna ukufaka isandla nanokuthi mhlambe kukhona ukuthi ukhulume nomuntu but ukukhuluma kukodwa akwanele and omunye umuntu ungakhuluma naye uthothi akakuzwa not just because ingqondo yakhe inenkinga kwanye indlebe zakhe inenkinga but just because ulambile awukwazi ukunqenqa umuntu ngenkulumo but esiswini ulambile. So sasa singena kule nto ukuthi asibize ngengizokhala kubani Hand of Compassion project whereby sivakashela indawo ezahlukahlukene abantu abadinga igross abadinga ukudla sifike sibasize ngokudla ngabe ukuthi nje siyakhuluma siqede sisuke sihambe because ukukhuluma kukodwa akwenza umehluko but kumele kube no action okhombisa lento ade uyikhuluma ngampela uyayiphila and ngampela uyayenza. So mabe kuthiwa ufuna ukufaka isandla kwingizokhala kubani ungakwazi usifonela enambeni 0793 054805 okanye wenze lokho ukuthi mhlawumbe ufaka okuyimadlana ufuna ukuthi alihambe leli vangeli ngizokhala kubani sisiza abantu usebenzisa uCapitec inamba ilinkwe noCapitec Bank lethu 0793 054805 ukuze sikwazi ukuthi sisize bonke abantu because asikwazi ukuthi abantu abavote but eswini akholutho. Okay, isithanda ukubonga umndeni wamkhize efolweni ngezinto ezinhle abasenzele zona kuKhisimusi. Bese ngenathemba ukuthi so fana nabanye abantu bonke. So sajabula mengabe ukufika izinto ezikanjena. uNkulunkulu sikhumbulile uyasithanda. Siyabonga nje bandla kwethimba nje bandla lesilethele usikhumbule. Sicela ukuthi kwande bandla kakhulu. Siyabonga nje kakhulu. Lithi igama uzokhala kuba bathi bona bakhona uzani sondelani nize kubona nizothola usizo nakho mina lapha ngwami ngitholile usizo khale kubona nakhalani kubona nizothola usizo. Siyabonga kwakuthi kwabazokhala kuba ngicela ukubonga i-team yakazokhala kubani ngosizo abasize ngalo lokuthi bazosixhasa lekhaya. Siyabonga kakhulu kwande nakwabanye bakwazi ukuthi bebhalele bazothola usizo la ekhaya. Siyabonga. Siyabonga kakhulu ukukhala kubani abasenzele kona. Sibonga uNkulunkulu kuyena uthintile inhliziyo ukuthi kube nje namhlanje. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi angandisa nalayo eqhamuka khona. Siyabonga.